ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. UMDC berim ke Nongsiej constituency uba LG Nongsiej haringkat ke nong buat jong u hene ke sengi ke alpusan trek ukala lengkot ke lelai ben penyusok no syaka National People's Party haka jingalang ke belalong han Nongsiej. Ya uba LG Nongsiej la pediang buram syaka parti NPP deka menteri ketenat kekot kakia ke kong ampring lingdo haringkat ke jingadon langru uba Hamlet Sandokling State Working President ke NPP. Uba Macmillan Bersat Presiden ke NPP West Khasi Hills lembat kiwe de kinongket kam ke NPP. Uba LG Nongsiej haba ai jingkran ulong ba penlong u haringkat kinong buat ban Rung ke NPP ke dihadien bulayo i ya ke jingla jong ke sarkar NPP ben le bahaya ke dong ke Thaiñ. Dagabat he ya shipon ki kampen roy bat namar kata ke baha benginya lang na ke benta ke baha kemian bat kamento yangi benginya le persya. Ngira julong ki jui ki Nongsiej ka juga parti. Ya kan mau saya iba Macmillan ulong ki MD berim ya long ino kesan jungi agi po ki bamsua. Ba ilong ino penjok election nga. Di setenat mementang ya ngedon lang aga ju kesem kumbang lo menta. Di kowe ke bang asu kemene ke por ba ipa junga ido na pre jong di sitong. Di ndeng setenat ba ke por ilala ya kepada rekan dalam pergi. Sampai dulu buat ya school di college ke dunia. Ngilang ke college ni pun Nongsiej. Lalu ba ngirayo ya ke college ni ni ya kan tristom jadi kai ke sini. Andai ke tulopat kalau tulop barek. Redin jong ka jing wan jong ke sokal lembaga jing la jong i emre jungi barem. Dan Nongsiej college entah kalau di college ke bakinoi kai kira im kumba im kinong tristom. Ini yang kita kue kebang lima, Natasu kue kebang ini. Kali kesokan kak hampai kemat ha, ya ke school, ya kata himla balen ke jisa. Pun bagi school apa jom kene ke district kau tinggi menta, school kebang mensua kilong kijing trap, kijing ding, ding menta kilong kijing beling. Nganyuk sama menta. Ke school sing memorial government, higher school ke school kebang ngapuli mensua. Napas kasten tu. Sekolah kapal arimba. Dari hapok kini kesan sedang mata. Ini keciklah. Banglayok ya kaberding. Batmai kaberding bahet. Ini yang dikawai ni kam kita. Nagarian sungi kita iba ngimla banlen. Ya kecik sisa. Di kini kiki barok. Ki pelong ini. Ba kamdon jimut ini. Bangi lek persak. Legang ini. Bagi don keciklah. Kak hambahai ini. Bagi dia terang, nang bagi nang lah, bandang pintu susu, lagi kampur roy, apa jauh dari katong berhain besi. Kata kadai kemat, kebah kemat kebana kalian jadi kroy, ya kebarwan, bagi terang baki. Di mentangi solom lo, kita kinong trek berpura, jauh dari kesteng ketuki. Dingin doni balong, ditang kuwe kebangi don balong kita kalau bagi kroy, bagi terang rengkan baki. Ngikulan. Bagi trelan kat baki, kumba ngira juga trelan, lagi kita baru ngikloy menta, bagi trelan kat baki. Nongsiej, jadi MDC, ngai itu iba, lapun snem menta, bakat no kalong ke privilege yang achievement. Bangandan lang hakajuk kerensan hakapapijoy ni kanita party NPP. But manong ta unong ya thu lem, unong pensyai lem, unong ya sat lem. Nakabenta ka party hakaway kerensan. But nakabenta kikam kibabahag kabaka party kalale. Kampen roy ki bayu i saudong jungi ki kam ki balese ki babon khendet na kita ki bai pat ki pati ki wo ki thau but ki kendo. Thank you so much ba good leadership ki bahayen ki bahasan ki jongpi imei ki be ki men ki para nei pa
ki leaders ki jongfi Asyami kani ka kabuk siar ka bawan hakmat jonga ban ong ngipi ngipriang sunghai pi wei pa iwei siya ka party NPP ka jongi kini gilai sni ki lalong ki sni ki baphatam na mangayo ban yu I ya kata ka jingrung seng mai jong ki nong yalam ki baper ki badan ha kini ki Thaiñ hangi hamai rang Nongsiej mau chinrut rambrai kita dai shisha kisni ki ba ublei lo ker kui nga kum ka long renyeng ke jonga bangan yo kejat hakini ki Thaiñ jong pisa sisin om kum ka menteri ka ban pej ban khmi ye ki departments nrei ru kum kata ka kertong ka baka party ka laban shet halor jonga banlong kata ka MP candidate na kawanta ka party ka ba jongi ngan le ha ngan trei shitom but snow ha pen phariang lem ye kani ka jing thmu bat ka jing thrang ka jonga na ka banta ka ni ka jilla bat nga ay pi tang ka wei ka kulan ngan trei shitom ngan pet ngor ngan ngam ngan let dal ki jong ki khmat but yat kalau kijong ki kijat kijaka ki bejngai ba ki belong away from governance don't come yakum kata ka mediator ka ban pet lem yakini ki kambro batla da pi ibit kersan lem yanga ken mau lem yanga haki jing duai ki jong pi bat nga tentu ya pi ban let across party lines namar ngayo I ya ka MP ki patba kim juwan ya ka symbol particularly ki pet ya ki candidates habang ipet patay kmat sa ki election result of 2019 kam lele ngiyo I baki patba ki pa ya ki MPs na ka party ka banlong shabar jong kata kajingya sad kajingya khana kajingya debate halor ka oppression on religion, oppression on language, oppression hakum kita ki kendon kiba kajella kajongi ngidon kam kinong yasad. Lada pinget bangaday mga kata. Kilipay siya kisnong kitaw ki jong pi kanalem siya pang jonga, kranlem siya pang jonga. But ngan aya pi sakaway da kakulan. Mangalong ready mentally physically ngalong ready with all my heart ngaladep dedicate yaladi ngaladep focus but this is my next journey but ladapi bless yanga but be support yanga I will be your champion and I will make sure bakat take a New Delhi kasdang manpai kman yangi ki khasi ki jantia ki garo ki rit part ki padon la ka jong ka culture ki padon la ka jong ka identity ki pa mano numna ban submerge bat ban pen klet ya kata ka jinglong nila ka jongi